Synjuk Seng Kynthei Katholik Shillong Archdiocese Zone 7 lyngba nongialam kila pynbna pynlong biang sa shisien iaka Dorbar Pyllun juga Seng Kynthei Katholik iaka ni Dorbar Pyllun bahinyo pynlong Mawbri Parish kaba labu pynlong haka tarik Nohprah hajar pulai Haba jingkren pynbna pyntip baroh riewngeit jong Balang Katholik kila khot baroh riewngeit jong Balang Katholik khamtam longkmie wan iashimbynta haka ni Dorbar Pyllun Salong no shen. Isaukumen sikadai baka Dorbar Pyllun jong Synjuk Seng Kynthei Katholik Shillong Archdiocese kabahinyo kan salong minta usnam haka balai tarik Desember hajar pulai haka zone 7 jongi haka ni parish Mawbri. Ki delegates na keleng ki parish kin sapoi haka sni sajan kata kadai tarik Desember. Bat haka sni ublay ngin sedang dakamas bukuat haka por shipau beji haka ba imos Reverend Archbishop Victor Lingdo in salong inongknya barang ba haka tei kamas bukuat. But haka po si tengsni and sabot the cultural program but kiway pat di program. Te haka kerteng ke Synjuk Seng Kynthei Katholik Shillong Archdiocese ke zone 7 ringkat bat ke Mawbri Parish ni khot bat ni wers ngobha ye pi baroh sha kate ke Dorbar Pyllun bat bapinyawan ban iashimbynta hakate ke Dorbar ni wer kerpang ya baroh ki longkmie khamtam namar ba kane ke program kadai ke program ke bakerpang jong ki longkmie tidak ke jingkerku jong ublay ngin saya Shillong hakate ke sngi lai tarik Desember hajar pulai haka parish Mawbri tengi khot bat ni wer biang ye pisai shisien pat bapin yawan ban pensit pensengai lam yang ni ki longkmie Hublay sibun, hublay siajarmu, hublay unkerku kerdo, ipi baroh.